Ndabasuhuje mbahaye ikaze ku Ibendera TV, nizere ko mumeze neza aho muri hose, n'ibyo muri gukora biri kugenda neza, hanyuma kaya namwe biba bitari kugenda neza no kwihangana. Turababwira ko mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora hirukanwe abakozi barenga 400 barimo n'abafite amapeti akomeye, hanyuma ibi turaza kubigaruka mu buryo burambuye. Ni inkuru rero iri kugenda ivugwa cyane hano hanze, reka mu kanya gato munyemerere nze tuyirambura, ariko nyuma yo kubashimira mwe mubana natwe ku Ibendera TV umunsi ku munsi, mwe kandi muduha ibitekerezo byanyu mu buryo ubwo ari bwo bwose butandukanye, tubabwire ko bitugeraho kandi turabibashimira. Hanyuma tunabibutsa gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Niba kandi wifuza no kudutera inkunga mu buryo bufatika cyangwa se mu buryo bw'amafaranga, turaza kukubwira nimero ushobora kuba waduhamagaraho cyangwa se iyo nkunga yawe wayinyuzaho. Nitwa na Cretine Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Urwego rw'igihugu rushinzwe igorora mu Rwanda RCS rwatangaje ko rwirukanye abakozi 411 kubera imyitwarire mibi mu kazi irimo uruswa n'ibindi ibyaha. Nk'uko RCS yabitangaje inyujije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zayo, iravuga ko mu birukanwe harimo n'abakomiseri. Iri tangazo uru rwego rwashyize ahagaragara rugira ruti abirukanwe barimo komiseri umwe, abaofisiye bakuru 26, abaofisiye bato 20, basuzofisiye n'aba wada 364. RCS itangaza ko imyanzuro yo kwirukana aba bakozi ijyanye n'amahame yo kwimakaza imikorere myiza muri uru rwego. Zimwe mu nshingano z'uru rwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora ni ugushyira mu bikorwa politike n'ingamba by'igihugu n'ibyo ku rwego mpuzamahanga byerekeye serivisi z'igorora. Hari kandi kwakira abantu bakatiwe n'inkiko hashyirwa mu bikorwa ibyemezo by'inkiko byerekeye gufungwa by'agateganyo cyangwa igihano cy'igifungo, ndetse no gukurikirana irangizwa ry'igihano cy'imirimo y'inyungu rusange. Intego ya RCS kandi ni ukwakira mu igororero umuntu wakatiwe n'inkiko hagamijwe gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko cyerekeye ifungwa ry'agateganyo cyangwa igihano cy'igifungo no gukurikirana irangizwa ry'igihano cy'imirimo y'inyungu rusange. Guha umuntu wakatiwe igihano cy'igifungo kigomba kurangirizwa mu igorora serivisi zigorora, hubahirizwa uburenganzira bwa muntu no kumutegura gusubira mu muryango cyangwa se mu buzima busanzwe. Itangazo rero ryashyizwe ahagaragara n'uru rwego rw'igihugu rushinzwe igorora rigira riti iyirukanwa ry'abakozi b'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS kuwa mbere tariki ya 11 Ugushyingo muri uyu mwaka 2024 nibwo iri tangazo ryashyizwe ahagaragara. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rwirukanye abakozi 411 nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye tariki ya 9 Ugushyingo muri uyu mwaka 2024. Aba bakozi birukanwe kubera imyitwarire mibi mu kazi, ruswa n'ibindi byaha. Abirukanywe harimo komiseri umwe, abaofisiye bakuru 26, abaofisiye bato 20, basuzofisiye n'abawada 364.
Iyi myanzuro yo kubirukana ijyanye n'amahame yo kwimakaza imikorere myiza ya RCS. Murakoze. Iri tangazo rero rikaba ari itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri tariki ya 11 Ugushyingo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024, ni ukuvuga ku munsi w'ejo hashize. Aba bose birukanwe ntabwo amazina yabo yashyizwe ahagaragara, gusa ikivugwa muri iri tangazo ni uko bazize ruswa n'ibindi byaha. Ibi byaha bindi ntabwo byashyizwe ahagaragara, bikaba bitatangajwe nabyo. RCS ifite intumbero n'icyerekezo byo gutanga serivisi y'ubunyamwuga no kugira uruhare mu mutekano w'igihugu no guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza binyuze mu buryo buboneye bwo gusubiza abagororwa mu buzima busanzwe, biganisha ku kubafasha kongera kwisanga muri sosiyete. Iki akaba ari icyerekezo cy'uru rwego. Hanyuma uru rwego rw'igihugu rw'igorora rufite kandi intego igira iti RCS ifite intego yo kwakira mu igororero umuntu wakatiwe n'inkiko hagamijwe gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko cyerekeye ifungwa ry'agateganyo cyangwa igihano cy'igifungo no gukurikirana irangizwa ry'igihano cy'imirimo y'inyungu rusange. Guha umuntu wakatiwe igihano cy'igifungo kigomba kurangirizwa mu igororero serivisi z'igorora, kubahiriza uburenganzira bwa muntu no kumutegura kugira ngo asubire mu muryango. Ni inshingano rero ikora ibinyujije mu buryo bwo gushyira mu bikorwa politiki n'ingamba by'igihugu n'ibyo ku rwego mpuzamahanga byerekeye serivisi z'igorora. Ni inshingano kandi ikora zo kwakira abantu bakatiwe n'inkiko hashyirwa mu bikorwa ibyemezo by'inkiko byerekeye gufungwa by'agateganyo cyangwa ibihano byo gufungwa. Ni inshingano kandi ikora ibijyanishije no gukurikirana irangizwa ry'igihano cy'imirimo y'inyungu rusange. RCS kandi itegura gushyira mu bikorwa gahunda zijyanye no gusubiza mu muryango umuntu wakatiwe igihano cy'igifungo kigomba kurangirizwa mu igororero. Igomba kandi kwita ku iyubahirizwa ry'uburenganzira n'umutekano by'umuntu ufungiwe mu igororero hashingiwe ku cyemezo cy'urukiko kugeza arekuwe. Igomba kandi gukora isesengura kuri gahunda umuntu wakatiwe igihano cy'igifungo kigomba kurangirizwa mu igororero akeneye hashingiwe ku gihe igihano kizamara, uko umuntu wakatiwe igihano cy'igifungo kigomba kurangirizwa mu igororero yitwara n'imiterere y'icyaha. Igomba kandi gushyiraho ingamba zituma igororero rikora neza. Igomba kandi kongerera ubumenyi n'ubushobozi abakozi b'urwego. Igomba kandi kongera umutungo wa RCS, ni ukuvuga umutungo w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora. Igomba kandi gushyikirana no gukorana n'izindi nzego zo mu rwego rw'akarere no mu rwego mpuzamahanga bihuje intego. Igomba kandi gukora indi nshingano yahabwa n'itegeko. Ibi byose rero muri uru rwego rushinzwe igorora mu Rwanda akaba byose bikuriwe na komiseri mukuru w'uru rwego ari we witwa Evariste Murenzi, akaba yungirijwe na komiseri mukuru wungirije w'uru rwego ari we witwa Rose Muhisoni. Bakaba rero aba ari bo bamaze gushyira ahagaragara iri tangazo nk'uko twari basomeye. Kuri ubu ngubu rero abakozi 411 bose bakaba bamaze kwirukanwa, bakaba bavuze ko aba birukanwe bazize ruswa ndetse n'ibindi ibyaha birimo imikorere mibi.
gusa ariko ntago byigeze bishyirwa ahagaragara neza mu buryo burambuye ibyo baba bakurikiranweho, cyane cyane nk'aba bavugwaho kwirukanwa bazize gutanga serivisi mbi. Reka tugane ku musozo rero, nshuti bakunzi bacu, tubashimira mwe mukomeza kugenda mubana natwe, hanyuma kandi tunabifuriza gukomeza kugira amahoro n'amahirwe. Birumvikana mwe muba mwagiye gushakisha, turabifuriza guhaha mukaronka. Turazirikana kandi namwe mudukurikira muri hirya no hino, bashuti bacu b'i Kayonza turabazirikana, bashuti bacu bo mu karere ka Huye, mu karere ka Ngororero no mu mujyi wa Kigali, mwese aho mudukurikira muherereye turabazirikana. Turazirikana kandi n'abari mu bihugu bitandukanye nka Amerika bariyo badukurikirana, mu Bugande, mu Burundi, muri Zambia, muri Mozambique, mwese ntago twabavuga ngo tubarondore, ariko by'umwihariko turabashimira kandi tugenda tubibona ubutumwa mutwoherereza, byose turabibona kandi tukabashimira. Reka rero tugane ku musozo, twizere ko mukomeza kugenda mubana natwe no mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubategurira. Hanyuma rero dusubire mu zindi gahunda. Nitwa na Cretin Ntirushwa, mugira amahoro n'amahirwe.